ngavuma mina ngoba ngiphalaza Mina bakasomnandi kaNdaba woza ngangumlomo umlomo uyangiwa kithi kwaZulu uManda Sithebeni lo njengensonyama utshwala bukagologo babungaphuzwa umuntu kithi kwamalandela baphuzwa imhlambi yenyamazana unowela muva oshaka umdayisabela kweliphesheya uzali kaZosala emanxiweni amaxhegu ayokusala emzileni uSimayedwa njengelanga lona limlodwe ezulwini uManda Sithebeni lo onjengensonyama isihlo sakithi kwanodwengu leso isilo umpande ngethemba basaphila abezulu eliphezulu saphila thina kwasokhumalo nina besilo khona isaga esithi umkhumiso ulingene intondolo esichaza ukuthi lokhu okukhona kulingene abantu abathize kulingene abantu bomndeni nina bezulu eliphezulu ababaliwe ungebona abomndeni umkhumiso nina besilo umbila ogayiwe wacutshwa nosawoti wabe usuqutshwa futhi nemithi loyo mbila loyo udliwa izimbuzi unikezwa izimbuzi ngenhloso yokuthi zande izalane zande nina bezulu eliphezulu lolo hlobo lombila lubizwa ngokuthi umkhumiso intondolo imbuzi impongo yembuzi nina besilo etheniwe nina beqhawe nina bezulu eliphezulu ngizoyifaka esithombeni intondolo impongo yembuzi etheniwe noma ngithi iduna lembuzi elitheniwe nina bezulu eliphezulu baphile abesilo baphile abenkomo yakhe lemthonjaneni izo zonke izizwile ukulila uKlebe ngimbona ukwehla kweyikaMancengeza kwathi kweyikaPhungashe kwaNyamalala uhlabahlungu bazoshumayizana abaseyitheni nabasemakhaya isilo sakithi kwaDukuza leso isilo uShaka baphile abezulu eliphezulu.